go le tlhogonolo ya dumelang a segolo. Uma iqeda babusisa uthi babusisiwe abakholwa bengabonanga. Christ, after blessing them, he told them that blessed are those who believe we shall see. Arasho peso wa patucheza are wa mashudu ndi abo bane batenda bazongwendele ubona dumela gore mutho gasi. Kholwa ukuthi umuntu akafi. You must believe that the actual person doesn't die. Kabatende ha uri mutho hafi batho. Uila eka se kai ka dipula ha haisi ya le peo ya le bele fela ha wela ngu. E tlamehile go le tshantse ne. Wena abolela ga tlhalosa ka dipula ha. Wena peo ya le bele fela nna motho ga pula ke peo ya le bele. E re ga ikena mo buye di nela. Avere motho ya le bele na. Le bele ga le je motho. Mmela fela. uJesu ezimfuselo ngomzimba ngokufa kwakhe. Ari nemfasi ba. Ezimfuselo ngebele ngenhlamvu yebele ewele emhlabathini imile izithelo. Umuntu nguye odibele hayi ibele umfundisi umuntu. Umuntu angasayibele na. uJesu enza njalo enza umfuselo ngokufa nokuvuka kwakhe. Jesu Kristu ayabenzela sifanekiso bona inzoya yavele bona kumzoya yavele kuhosha emhlabeni bona ayifi umesana ehansi na ingathula ivele na aneri hina ijaka vele ayivele ijaka enzoho. Jesus Christ made a classical example with his own body. From the cross, buried, and he rose. And then he gave them another example of a corn seed. No, before. Before he was crucified, he made an example of a corn seed. After planting this corn seed, it is bound to grow. Then he said, after my crucifixion, after my burial, I'll also rise from the dead. And then he asked me a question, can you be bitten by this corn seed which after planting it is supposed to germinate? Awapa chifaniso musi asafiso ya chipambanoni kubakiwa. Awapa chifaniso cha toro ya vere. Ari toro ini ya vere bona. Nawe weni kapiruanga yona. Iya kono wera pasi mavu. Yari yetena pasi na goma mavu. Yato ya vuwa ya chira. Ari nazi no wewe ni kapiruanga katoro na ya mbeu ya vere. Na vere na mtu asikutulani ala vere. Ndakulwaga zona une mbeu ilivu ina la mbeu Jeso atikufaisa ngawuvua awe kule tlhogonolo ya dumelang asifo ayimeli ubusisiwe umuntu okholwa ngabonanga asikholweni nguye Ukatekile la kumela ngabonanga ayikholweni yena ikumela. Blessed are those who believe without seeing. This is a time for you to be converted. Wamashudu li abo batendao basongobona Chile chipinga chote yao cha rishandu Penarile Oje tsele kauta seisi esi Otauta seisi ngosu ifa Kopa mnini Rese deni nawe Upanza sibulela Maro dauta sibulela kimo ngasa That